Film Generacija 68. je film koga sam na neki način radio cijeli život. Analizira što se sa nama desilo, što je bilo tada, što je sa nama danas. Da li smo uspjeli tu neku strast koju smo imali tada, strast za mijenjanjem svijeta, prenijeti je na svoju djecu. Četvrtak u 14 sati u kinu Bauer. Izbjeglice, rast desnice, Brexit, raspad Evrope. I što više, sutra u 17:30 u Vrtu možete saznati zašto je upravo 2016. ključna za raspad Evrope. Za raspad Evrope. Srećko će pričati. A možda i on. Neko će pričati. Pa ja sam oduvek želela nekako, taj glumački poziv mi je oduvek bio fenomenalan, zato što oduvek sam želela tako da glumim u filmove, da se tako kupam gola. Tako kao glumim kako se kupam gola i sve ja tako u peni budem. Onda izađem tako iz pene, pa se obrišem, pa onda obučem neku prelepu haljinu, tako nešto hodam, oni me snimaju, ja tu kao nešto pričam, onda u sljedećem filmu se opet kupam gola. Ili budem tako gola nešto, kao, ili tako imam neku scenu gdje vodim ljubav sa nekim gola. Onda tako, kad si glumica, onda budeš lepa, onda svi te tako nekako zovu da pokažeš sisu ili nogu ili nešto, onda ti tu kao nešto bitno kažeš. Ili, na primjer, potpuna kontra. Ne moraš da budeš lepa, ali budeš gola zato što si ljuta. Hoćeš da budeš buntovnica, pa onda pokažeš isto sisu, kao oni će meni. I tako, mislim. Baš je interesantan taj glumački poziv.